I'm actually going out and pushing a Tesco trolley, well a trolley, up to the EU and providing me free meals. So that's what I'm doing today. The staff, I've done it a few times now, and they really appreciate it. You know, especially if they've had a hard day or they're having quite stressful moments. It's nice to see their thoughts about. And you know, sometimes you see some really positive messages written on the boxes themselves. So it's great to see that staff appreciate to see what's going on and to show that they haven't been forgotten. Dwi'n just mwynhau gweld dangos i'r staff lleol bod nhw ddim wedi cael eu nghofio neu bod nhw'n cael eu neilltu. Dyn ni'n dal y mewn amdanyn nhw, gwybod pa fath o straen maen nhw yn gwynebu hyn o bryd, ac yn sicrhau bod y bwyd ma'n dangos bod ni cefn nhw cant y cant mwy na lai. Dwi wedi weld bod yna lot o bobl wedi gadael negeseuon, pobl sy'n coginio wedi gadael negeseuon positif ar y bocsys bwyd, so mae'n dangos bod pawb hyd yn oed yn y gymuned lleol yn rhoi cefnogaeth cant y cant ac yn pawb wybod gymaint o straen maen nhw'n gwynebu a bod ni yn cefnogi nhw faint pa bob yna dyn ni'n gallu gwneud yn ymlaen. Byd yn gwneud o beth sydd wedi digwydd ydy mae pawb yn gwybod beth ydy'r sefyllfa, mae pawb yn gwybod beth ydy'r straen a mae wedi bod yn eitha ysbrydiol i weld bod bobl mor barod i rhoi ei amser ag ei harian ag ei nod mwyn sy'n sicrhau bod ni'n gwynebu y pandemig unigryw yma efo'n gilydd. Felly mae sonol mae bod yn eitha i fi mae wedi bod yn eitha positif bod ni'n cydweithio efo'n gilydd ac yn gwynebu fel tîm fel un mwy na lai. Kind of trying to think about how we can all contribute to make sure that we deal with this very unique situation we are dealing with at the moment, really. So for me, it's been a really positive thing that I really want to show that even if I'm like myself and not on the front line, you still really want to contribute.